তরবর হই কাইকি যাউছু মার টিকে ব্রেক নানি দেখ ছেনা কেক তাওয়া গরম রুটি সেক তাওয়া গরম রুটি সেক 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 সেক। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माँ हिंगुड़ा, जय माँ लक्ष्मी। काका हांडीशाल को आज पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। आज काका हांडीशाल हम पोलाउ आउ घुगुनी मटर घुगुनी। तो चलतु बनइबा आमर कौन सरंजाम आसी आपको देखईदबा। सरंजाम उपकरण सब देखई सारा केमी प्रणाली होची आपण मानकु मु देखईबी। तो आज हम कौन हम कि देव पोलाओ मटर घुगुनी पलौ आउ मटर घुगुनी। ओके तो बर्तमान आम चलतु करवा। तो उपकरण देखु कौन कौन आज आई पिला कौन कौन आई इंडिया गेट चाउल किलो केते कि 160 160 ये होची तापरे फूलकोबी मिलला कि रे फूलकोबी 100 तो इधर धुडुंग आनिसंती पिले धुडुंग से गाजर आ कौन से आसी से सब मिक्स चाहिए पाखिया कौन कौन पिला आंती देखे दउची दामी जिनसरा एटी को दाम होची 120 टका। काजू पिस्ता किशमिश ଆଉ କଣ ରହିଲା ସେ ଅଦା ରହିଲା ଆଉ ସେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେଇ ବାଦରେ ଆଉ ଆସିଛି ପନିର ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ପିସ୍ ଆଉ ସେଟାରେ ଆସିଛି କଣ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ହବ ହବ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲା ଆଇଟମ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଦେଖିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଗ୍ନିଦେବକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇକି ନିଆଁ ଲଗାଇବା। ତ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। तो मटर आलू को कटिकी धुआई सिझाओ ए घुगुनी लुण मारी दे प्रेसर मारिदबा धनिया गलवा गैस छोड़ा दे छाड़ दीजिए। तीन रु 4 सीटी मारिकी रात को देखिए कौन करूछ पोलाउ चाउल बतुराई दबा अध घंटे पूर्वर आम चाउल पकई देखुए इंडिया के किलो 160 एत टाँग है खाई पोलाउ और भात डालमा ठीक आउे सेटअप रेडी है से काटिक आम बिकार ना हेल्प कर काकू से पनीपरिया काटे केमती काटे जानी तो केमती काटा चुन चुन भात एमती मारिदेव। तो ये चाउल को बतरे दबा आम गोटे अध घंटे प्रणाली जड़ा हम कौन बिकल भाई कौन चली ଗାଜର ଛେଲା ହଉଛି कौन कर ପଲା तू कौन कर अदा छे चुन चुन काट अलरेडी आम दुड़ुंग काटा है बीन्स नाइन दुड़ुंग बाघ नथे बिलेकी देखा जाए बीन्स नाइन आम दुड़ुंग काम फुलकोबी डालुनी उठाक कौ साइज साइज वर्तमान आम प्रेसर उल्ले देचु। तो वर्तमान भात आमर पानी बसी सारा चाउल भी लगा गरम हो सारा 70% हो सारा आम कटाकटी वर्तमान पर्याय आमर पहुँची जाइए दुड़ुंग कटा चुन चुन कि से गाजर हो जाइए से ग्रेवी भाया कराई। तो आलू भी चुन चुन कटा वर्तमान आमर 90% कटा सारा सर पनीर काट लास्ट सर ना पनीर काटी जान ଶିଖୁଛି छोट छोट पनीर ग्रीन पीस सब रेडी। बंधुगण आउ थे कही नौ पोलाव दरकार तो गाजर चॉप वाला गाजर आउ चुन चुन वाला गाजर आउ धुड़ुंग आलू पिस्ता काजू किशमिश ग्रीन पीस पनीर एति सरंजाम दरकार ता सहित गुआ घी दरकार आम फ्रीडम भी करदे हम
गुआ घिओ भी हेले आहुरी भल हम तो विकुल भाई आम काटुंट झाड़ नाड़ होइकी बोपा झाड़ सतरे एडे कहीं बुलूची अरे कमे दौन रेगुलेटर खराब है ना रेगुलेटर खराब है ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆମର ପ୍ରବଳ ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ हाँ ଲାଇନ୍ କଟିଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ଲଣ୍ଠନ ଏଇଟା ଆମେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ପାଠ ପଢିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ କଟିଯାଏ ଏବେ ସିନା ଚାର୍ଜ ଲାଇନ ହେଇଗଲା ସବୁ ସରିଗଲା ହଁ। କଟାକଟି ନା ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଲା ना सरला ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଆମେ କ'ଣ ଚାଉଳ ପକାଇବା फुटब फल फल से गरम पानी रेडी फुटलानी बर्तमान आम चाउल बतुराई बासुमती चाउल पकईदे या 70% है बेलू आम छाणीदे 30% पड़ला बेलू हम सब्जी चाउल हल्का लुण पकईदे କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ୟାକୁ 70% हवा जाए आम भात को बसैवा 70% है ओल्लैदे 30% से फ्राए बर्तमान आम भात पूरा 70% देखिए 70% हिसाब बर्तमान छाणीबा छाणिकी रखा ତାପରେ ଦମ୍ ମାରିବା झालीटा बढ़िया है ଦିଟା ପୁରା बर्तमान लाइन पटि जाए अंधार रोषे कर आगुर लोक केमी रोषे करते किए जाए आजिकल लाइट जुग हो इनभर्टर जुग हो गला बिना अंधार कला बहुत काठिकर पाठ हो आम कड़े गरम बंद गरम हो गला फ्रीडम तेल पकड़ा फ्रीडम गुआ घी भी पकड़ा हम फ्रीडम तेल तेल पकड़ ତେଲର ମାତ୍ରାଟା କିଛି କହିଲନି ତେଲର ମାତ୍ରା 100 ml पनीर के ब्राउन कलर वाला दिखा देना सब लो फ्लेम रे भाजी बर्तमान 4टा गुजरा के और एक देटा दालचीनी खंड हल्का गोलमरीच लवंग 4टा पकड़ अब बोल करे पकड़ खाली एटा उठाई के तो पकड़ कौन पड़े लाई पड़े गोटा मसला दालचीनी गुजराती और एक लवंग गोलमरीच सहित कटा धरंग आलू और गाजर
ଛଣା ହେଇକିନି କାଜୁ ପିସ୍ତା କିସମିସ ପନିର ଗ୍ରୀନ୍ ପିସ୍ ଏଇ ରହି ଯାଇଛି। ଏ ଭିତରେ ଆମର ସିଝୁଛି କ'ଣ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଝୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ପନିପରିବା ସିଝିଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟର ଆଳୁ ଛଣା ହେଇକି ରେଡ଼ି ପୁରା। খিলা খিলা চাউল এইভাবে ରହିବ ରାଇତା ରେଡ଼ି ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ପୋଲାଉ ପ୍ରଣାଳୀଟି ଜାଣିଲ କୋଉଠୁ? ଦେଖିଲି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଶିଖନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦେଖି ଚାହିଁକି ଶିଖିଲି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆମର ସବୁ ଛଣା ହେଇକି ସବୁ ପକାଇବେ। ସବୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ପକା ହଉଛି ଦେଖିପାରିବେ। लो फ्लेम रखोगे तो लागेगी। गाना गाने कर दो करेंगे लॉन्ग फ्लेम में 2 मिनट रखना वो ढाकुन ढाकुन लगे अंडा करायचं हे मोटर हाताला करायचं ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ୟାକୁ ଦମ୍ ମାରା ହେଉଛି। ଦମ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ପୋଲାକୁ ଦମ୍ କରାହେଉଛି। ତଳେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜ ଦେଇକି ତଳେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇକି ସେ ଦମ୍ କରିଛନ୍ତି ନନା ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବନ୍ଧାଇଆ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଦୁଃଖିତ ଗ୍ୟାସ୍ ପଳେଇବ। ରେଡ଼ି ଦେଖିପାରିଲେ ରେଡ଼ି ମାରିଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘୁଗୁନି ବନେଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବହୁତ ପ୍ରଥମେ ବସେଇବେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଡାଲିକି 70 ml ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ଡାଲିବେ। ବେଶୀ ନୁହେଁ 70 ml। ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି 2ଟା ତେଜପତ୍ର ତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 4ଟା ଗୋଟା ଜିରା ପକେଇଦେବେ 30 ଗ୍ରାମ। ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଛି ଆମର ଗୁଜୁରାତି। ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ ଆମର ଗୁଜୁରାତି 3ଟା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ। ଲାଗିଯିବା ପାଇଁ ହାଲକା ପାଣି। हळदी गुंड ता सान भाई एमडीएफ काश्मीरी मिर्चा ता सान भाई धनिया गुंड ता मझिया भाई जीरा गुंड मारदबा मार दे सारा फुल टाइम मारे तो धनिया पत्र माने सुखा पत्री रहती ओके तापर हमें कटा 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 तो मसला को 2 मिनट में घोड़ाई देना। वर्तमान मसला रेडी जाएगी वो की दाल लगेगा ଖାଲି ପାଣି ଫୁଟିଲେ ହବ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟର ବାହାର କରିଦେବା। ବେଶୀ ସେ ଯାଇଛେ ଚୁପା ଛଡ଼େଇ ଆଉ ଗୋଟେ रोटी नाम ले पोटा भाई रेडी
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ବି ସୁଖା ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ ପଲାଉ ଖାଇବୁ ନା ପଲାଉ ସେ ବି ଚାଉଳ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ଆମେ ଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଗିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାରୁ ଭାତ ଗିନା ପାଣି ଆଡ଼ କରିବା ଆଡ଼ କରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗୁଳାଇବା ମଟର ସୁପ୍ ନେଇ ଖାଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ପକେଇଦେବୁ ପକେଇଦେଇ ପୁଣି କାଳି ଲାଗି ପକେଇ ଲାଗି କାଳିଆ କାଳିଆ ପୋଡ଼ି ଆମର ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ହାତୀ ଭାଇ ନାଇଁ ସରି ତାଙ୍କ ନାଁ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆମର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଇନଭାଇଟ୍ କଲା ପରେ କହିଲା ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକା କହିଲା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲି ଭାଇଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯୋଉ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ପୂର୍ବରେ ମିଷ୍ଟର ତାଲଚେରରେ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥିବ ଆମ ଗାଁର ଭୋଜି ପାଇଁ ଯୋଉ ମାର୍କେଟିଂ କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଥିବାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନିଭାଇଥିଲା ଆମ ଭାଇ ବେକହୀନ ଭାଇ ହାତୀ ଭାଇ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତ ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ତ ଭାଇ ଖାଇବା ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ହଁ ଠିକ ଅଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କଳି ଯୁଗରେ କାହାର ନଥିବ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳିଆ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ପାଆନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାମ ଇଏ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ ଭାଇ କହିବେ ଅତିଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ କାକା ନେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ପଲାଉକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ପଲାଉ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଖିଲା ଖିଲା ହେଇଛି ମାରି ଦଉଛି କାଲି ମାରି ଦଉଛି କିଛି ଲାଗିନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠକି ଦଉଛି ମାନେ ତଳେ ବି କିଛି ଲାଗିନି ବାମ୍ଫ ଦିଆଯାଏ ନା ଦମ ତ କିଛି ହେଇନି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ଆସୁଛି ନାଇଁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଖାଲି ଘିଅ ଟିକେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ଥିଲା ତ ଆମର ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେଡି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବା ପାଣି ପିଲେ ଚାଲ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର 5-6 ଏଥର ଆଜି 7 ପୁଣି ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ଆମର ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି ହାତୀ ଭାଇ ଯିଏକି 20 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ 20 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଥିବେ ମିଷ୍ଟର ତାଲଚେରରେ ପଡ଼ିଛି ଆମ ଗାଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ ଦେଖିନେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମିଷ୍ଟର ତାଲଚେରରେ ଏଇ ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିଛି ପୁଲାଉ ଘୁଗୁନି ସ୍ପେଶାଲ ପୁଲାଉ ଭିତରେ କାକା ପୁଣି ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇକି ପୁଣି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସାର ଜଣାଉଛି କାକା ହାଣ୍ଡି ସାର ବସି ଯାଇଛି ତ ପଲାଉକୁ ମଟର ତରକାରୀ ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଟିକେ ବାଇଟ୍ ନିଆଯାଉ ତ କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ ବାଇଟ୍ ନେଲେନି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କ'ଣ ଆମର ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ ହାତୀ ଭାଇ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଖାଇଲ ନା ଖାଇଲ ଖାଇଲି ନା ଖାଅ ତ କହୁଛ ତାପରେ ଆଉଥରେ କୁହ ଖାଇଲି କହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଚିନ୍ତା ତ ମୋ କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ ଆଉ ରେଡି ତାପରେ ତମ ଭଲ ହେଇଛି এই আইটমটা কিন্তু পিঁয়াজ ফিয়াজ ইউজ হয়ে যায় ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଶିଖିନୁ କରିକୁରାଇନା ଦଉତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଲ ହେଇଛି ତାପରେ ତମେ କିଛି କୁହ ତମେ କିଛି କୁହ ତମେ କିଛି କହିବ ଆଉ କହିଲେ ତ ଲୋକ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ